mama nawe urangora ashaka kuryama byonyine ibyo ushoboye nta kindi iyo nayo ntaramuka wansanga ngaho biba bimeze gute ko wasibye ku ishuri mama nawe umuntu agenda ku ishuri irabayeje ujya hejo ndashaka kubona amanota yawe yo gusibira ntakintu bugenze utonda ku wa gatanu ku wa mbere udatonda bafite ikibazo cyane numva meze nabi uragwaye katamuriwe numva ufise none umuntu agwaye ni ngombwa agira umuriro none basi nananiwe wananiwe n'iki natetse mu ijoro ibyo byatumye usiba ku ishuri guteka ubundi mwazazanye umuyaya hama nawe ukora iki ngende ku ishuri ntabwo ari ushaka maze kuzana abakozi bangahe ngaha mubiruka ikibazo bari abakozi nta n'ubwenge babaga bafite abantu batanazi no gusoma amandi buzana none guteka bisaba gusoma ikibazo utamenye gusoma n'ubundi nta n'ubwenge waba ufise kubera iki tuza murabikora rero mwewe muzi gusoma basi uzatuzanira umuyaya umwe ntabwo tuzosubira kumwiruka ndumva ari hatari mbere nta bintu byo kuzana umukozi hano musibira ku ishuri nange reka ndeke kugenda ku ishuri ndaza ndakora akazi ka hano sibyo ushaka njye nagusibije uno munsi mbona uzindukiye mu bitabo se ni ngombwa hano basha mana ya nimo ndiyibutsa rega igihe giaciye n'ikinini Imana ko ari ni kudufashe ko ari wongera usubire ku ishuri njye muze murasaba cyane musabire no kuri pe sister na makamu kamwe ko nyine naka kantu se wokaje nako kamwe tuduswana nitwo tugishe nkudusigaye ako birakomeye mama nibaza biriko biranatujya mu nda tureko turebe iteke aryo byare mu nkurondere bukunda rishusha weba ako kano koraryoshe no mugore wo hariya hirya yagakoze nawe byakanonesheje yego hano nawe hano narahiyenzeho gato kano nakiyenzeho gato reba ukuntu gasukosora numva binaniza nzanira amazi ego bintu biteye inyota amazi nakuzanira naje binize ko nawe ntabwo nkunda no kuba umpe ibintu biniga ndagusaba ejo naragiye kwirobina maza nkamiraho ndakuzana bya binyaza hariya kwa mazi bya bidamu bigize ako nubwo dukenye nta bidamu uribuka iryo teke warishije wibaza wari kuyehe sinakubwiye ko ngwaye nawe ushaka mamagari papa ndayimubwira nabimubwira ahubwo watinze wasibye ku ishuri ubona ukanura nk'umuntu agwaye we basi tubyibaze nyine wowe ya myenda wari wayisize hanze ayiwe ahubwo nari nibagiwe yuko naraye nanamisha asanga ariyo mpamvu narusha karibu Madame, ni sawa? Frama ni sawa? Ni sawa. Mugore. Azi ko twari tuvuganye ko ngiye kuja kabiri. Burya shaka kuja gutora amafaranga kuri Centenary Bank. Nawe ariko nukugerageza nawe uzura gukurikirana ibintu erega je ndabikurikanye ndumwe erega birandusha. Nani ndagerageza bukebuke ibyo shoboye ariko kandi mwana none shaka usiguriye kubera iki muri iki gitondo uri ngaha mawa mumbwiri ndamubwira iki ndavise byo ndamubwira mama pampa nakwaye none haburi iki kugira ngo madame cyako mugurira imiti rero umwana nta kintu agwaye n'umusutwe urazi uwo mukobwa wawe uramuzi wewe nuko utirirwa ngaha
wama bijya ningo ndariha school fees ukanga kuja kwishuri bijya bidamu urabona bijya bijya wariye mu ijoro ryateke wariye kumva riraryoshe nabi bijya bidamu nyene bijya nivyo natekeje nukuri yo uremera urabimpa neza ntabiguhaye none se ubuzima bwose ni kumenyera oya nawe sister nawe urarengeje kweri kumenya zitekesheje mu bidamu oya ubona nacakije umbariye hirya yeje tugakora bijya bishishwe nacyo niyo natekesheje none ubu buzima ubona bumeze gute ewe kamanze nje munzu ndabeka cyo notunganye reba hari cyo wotunganye nyine nanje iyo ntebe y'ikumize ngana kibazo nana ki oya karaje be ururuzu nagoro ururuzu nana kimwe shoka cyose ariko seba abana bari yemwe basha bagiye yemwe bana urabona rero wa mugabo ubuzima bwa hano numva bwangoye ubukene bwatwishe urabona tugoye ko nzi ufite akazi ko kubaka nta umuntu gushakisha tukaramuka umutwabaho uretse reka mbaze nkubwire hari ahantu tuvuye mbega njye nashakishije nabonye bikomeye kandi ariko aba bana twasize hano bari we kave wenze murahagana isha urabona turaje nitwabasanga ahangaha se mwari muri mu nzu ze muza n'intebe mwicara hano tuganire uvuye none tugiye gutembera urabona ubu turi mu bukene kandi ubukene bwatewe nawe kubera yuko amafaranga yose nagiye nyakurihira ku ishuri none rero wewe urabona ibibazo birakomeye none ubwo bikomeye icyo gukora ni iki ngiki yewe sesha wiriwe mahoro narenga mu nzu se ko ari kubibagira nze yopa umunsi umwe umubwire tangwe gufyinisha amashuri n'ingene ndiko ndariha school fees amafaranga menshi we tuzobika nzogukubita cyangwa wirukane hano hantu papa ko yanyirukane none udashaka kwiga umva no camuragura basi muzana umukozi kujya sinzaza ndasiba kugenda kwishura umukozi nico kibazo mama naye mubari ayitaranuka ahubwo nakiyama ewe makwe mugore hari wanyu sinumvise ngo harimo abakobwa benshi usanga batiga bari ngaho upangu kaza umukobwa umwe gakora ngaho azomuhige kuko uwa mbere urazi ko ari we yamwirukanye wewe gerageza urondere umwana umuzane ngaho umukobwa atangure gukora kuko amafaranga arahari urazi yuko imana yaduhezaye zana umwana akore uhamu umukobwa njye sinshaka yuko aguma muri iyi mirimo yo ngaha mu rugo ngo areke ishuri ariko siyo mpamvu ituma siba ku ishuri oya afite impamvu ahubwo ariko araduhisha yesu wamara guhenda none aramberesha kandi abwiye yuko ikibazo yuko ari imirimo myinshi yo ngaha nagenda kwanza yanikire zijya mu nzu mama ntabwo twumvikana wamaguma ntabwo ukagenda wanikire zijya mu nzu umama haza niyo mpamvu utagira n'indero mzee kincho kibazo je mfise cyo dupfana mushikanje ibintu bitabo ubundi wari bitwaye ni ishuri musaza wanje ryananiye niho bamama babuze ubushobozi bwo kugira bwo kukuri ishuri ryananiye ariko niho babuze supervise yo kukushura wazo urasoma ibitabo nacyo igitabo zozura kinzanira mu mwanya na kigutumye nta kigutumye zozura nzanira ni ngobo mu yenda gukunda mzee kandi mushikanje no mukobita oya mureke kandi je mushikanje no mukobita kandi we ni wamundereyeko bino bitabo byanje yaravyononye raba hano hose niwe yabitabaguye hano asanga yani marabitora nta bimutumye none mama je nkora iki kwe niyo mpamvu ubu uzakwicarana imbere y'abantu bakuze so mamaga wandikira impuzu rero rero mugore kanyarutse byo gutora amafaranga kuri Centenary Bank kuraze hari ibintu ndiko ndatuma hari ibintu bagiye kunzanira Kampala kugira ngo bazo nawe cunda buvugane na wa mu boss w'imbarara kugira ngo akurungikire njyangu mandaka muhamagara telefone yiwe nta picha sawa rero jeri kacingenda sawa genda ubwira urugendo kuyita kandi arakaze ubwo rero ni ukumwihanganira ukamufata ukwari ntiwamugira ute ntamubyaye ndamuzi arinze ageraho ndamuzi nawe uramuzi ni mukuru we
mama nze je no kwivya nabirandi je nubwo mpano bingana gute kutavyanje kwe nubwo ishure ryanse nivyo ukunda isubizamo subizamo subizamo nzu bamubwira yaje kumwirukana nje kugura amateke no guteka buriri mu mpera z'amasara ugiye ndakubwira kandi wewe ndakubwira je ngo nagakubitije mureke urabona ko uyu munsi mba tubona akazi sinzi shaho tuza abakire baraje baratureza akazi oya mandure turacari cyane mwavuganye nuri ni mudase ariko njye nizera imana turabizi akazi turusha ibyo ni ibyawe ko twizera buri munsi ko batanga ejo ni akazi wakoze meze gute ni sawa turakomeye wa muhungu kubera akazi karabuze je mvuze ati sinza gutaha uko basi ntume ntahukana n'akantu uzi kano kantu uburyo gahenze kano kantu ni boro man kano kantu ni boro bayitwa imetero yo gupima manya uri umufundi ukabura imetero ukabura intuzego umwiko yo biba bikurangiranye ana n'akazona wasaze rero sara nimvi aha ngo gute nanye akazi takabonye nafite igihugu gushana ngofero kane abagaye umvona tuzana amaboro ugurisha amaboro je abangurisha amaboro ni pato mba nayiri sharebure shakara kubewe sivyo ko naguha igiceri cya gusa nta nkofero nambara je sindi gusa ahubwo dutegereze yo gatana abantu singura ibintu binuka gatana abantu baza gutanga Bagaye mama korode ngaraje ngo korode abanyeshuri yesu korode bamwitwa Keve abanyeshuri b'ikigere batenguto rero bivuze yuko byara abacanze bahita bagenda bahindagura amazina mu makaritiye bagenda babesha abantu rero kugira baze barabiye amashuri ubwanwa bwaramushuguriye ko gaje kurondera akazi none ishure byarase none mwebwe mwaje kurondera akazi cyangwa mwaje gukina filime niwe waje gukora iki wowe waje gukora iki jewe naje kukazi ipataro y'abanyeshure uniform basigaye bemera ko bambara n'ipataro mama chumbati wazobona guraka kuri bakorode mbe bajya bitwa nde wowe ko Keve ngo ni Keve bega mama kwakira bwana na mutakatifu abo mwe muvuge ibintu bizima nk'abantu baje gushaka akazi nk'abantu bakuze turimo twakina comedian oya turi surprise di we banze cece turi surprise y'ukuri akazi mbambe ishure ryarakunaniye hamwe n'ugwanwa wanka kugogosha kaza guhiga akazi uramaze narakaye kugawe umurasha muri kano kansetse ugwanwa pfuko bwanwa cyangwa sigaye uri iki abo mbwira none nta n'umuboss ara samani isanyene none we nani ni voje zuzana ni voye ko je ko nkorikiye ndi muye irinde turabaye nindo nk'akazi ntuza gukorana nanje amahoro salama mukire salama boss Keve niwo kweri Keve oya ni Keve ugeze muri etape yo kuza ngaha gusaba akazi ngaha utegereje ngo ngaha ngo bakire ngo baza kuguha akazi yarico kuduhereza ya boss ni je wa mbere ni je bazi azi kubaka yarico kuduhereza akazi nawe ariko boss nanjye ndi umuyede ngo tuvugane Keve ngo tuvugane Keve boss kweri Keve urazi ko twiganye Keve ugeze ku rwego kuza ngaha kurondera akazi kweri oya Keve urambabaje Keve byatanguye ryari muzi yuko reka wewe nta nivyo uramenye n'ubwa mbere mbonye hano cyo n'ubwa mbere hano ndakunda kubaca ni mu modoka ariko bungiza atereka ngorora imitsi none nkusanze ngaha kweli niyo mpamvu jewe ndamaze igihe kinini yanirirwa hano kandi nta nakazi ndonka Keve ndababaye vraiment bano bagenzi banje sinzi bo bongira bararo reka je nguhe tuno dufaranga
ariko Kevin tugende mbere nusubire hano ariko urabayabarira mu rugo basi duha na boss tugenda basi ngabaneza n'amafaranga 500 yonyene ntabwo ndosubira kugutuka ngo urwawe bahe bibiri baje kugura igihumbi bose batrako ndi mugabo cy'igihumbi boss oya duha igihumbi boss ugaruka hano reka turarira aya mafaranga ni menshi yewe gaje wa mutipe ariko wanatetse n'ibidi yatwagiye ewe boss ashe urakoze rukuri kw'Imana guheza gihe umva ikongereza imigisha uzogwirize we Kevin nawe twivye